Kinong khaldi, kedai kawai na kejaj benriu barit pad jong keri Iraq. Kinong khaldi ki her pateng na ukhun jong ushem, ya ubalatip kerteng kum uar pasat ubadai uksiu jong unowa. Kum tangis ngau thuak ba kinong khaldi, kidai na kajuak kathamai bat u Abraham. Haduk menta ya kini kijaj benriu khaldi, la ban shem ya ki hakanong ba ur kabadan menta hari Iraq. Karyam tenrai jong kinong khaldi, kadai kejan kersha, kabaki than itanan hi. Kadbaki rang ba pan, karyam tenrai jong ki pendan kam ya kajan spong, kaputoy, upan po, bat kajan kabalong jensur. Karukam syat jong kiru, kaya serim bat kejing syat, kirang ba jong keriwar, haba ki kawe ya ki jan rumal hakapor baki syat. Ringkat kaksing bat katang muri, kejing syat kinong khaldi, kapen iru ya ki dak, sya kaperthai ba urang ba uyada, ya ka kenthai ka batlot bor. Kolong ka ay ka bas ngaw tanat bantib, banapdeng ki jaj riam baper bat kerukom syat niam baper, kadon ka jing yasriem hapdeng ka jaj benriu khaldi, bat ka jaj benriu khasi. Kini kinong khaldi watlada kidai napo Iraq, penban kimnyaj setia, ya ka niam Muslim, bat ki pediang ya ka jingnyaj Kristan, ya ka balatip kum ka Orthodox Church, ka basriem bat ka balang Katolik. Henry ke jingnya per hapadeng ke balang kinong khaldi bat ki Katolik pan, kolong ba uleng do lane ufada, jong ke balang khaldi ula ban syong kurim, kat ba uleng do bat ufada jong ke balang Katolik pan, umla ban syong kurim. Kine kinong khaldi, kidai ki ba shithem haka jingnya jengki. Bat nalor ke jing syat tenrai jengki, pila aruban yo ba kimi pad ba hakan nong ba Baghdad banraki yakap Easter Sunday.